Skal du med at køre hinanden ned eller sådan noget? Ja, vi kan gå til ret der. This is cool. Wait. Stop. Have some fun. Filmer du? Some fun. I take this and then we drive. That's no fun for me. Hvem sidder der? Hvem sidder bagved? Jakse! Left. Vi cykler i Sidst, drenge! Just right. Go, Nick. Du skal ikke gå derhen. Nej, vi kan tage på kulør. Vi kulør. There's three guys at right. Jeg bruger ikke flere penge på lort. Vi kan tage på kulør. 5 kroner for øl, 5 kroner for shopping. Ja, og hvad får vi så? Okay, kan du please turn around? Hej piger! Hey James. Hej til min ride! Ja. Du tager så min Porsche. Pimp my ride! Min røde Ferrari. Hallo, man siger til at ringe til dig, Mik. Ja. Ring. Okay, going to Canada. Yeah. Ah, okay. Jak, siger du bare en tyk hund, altså. Hvor skal man også spise på det der? Ja. Så. Kom nu! Drenge, nu skal vi mok, kom. Gå mok. Gør ris. Vi tager doping. So how much pussy do you get for this? How much pussy do Så. Kom nu, gutter. You don't want to know, you just get jealous. Let's put it this way, Danish girls like me. And I like them. Danish girls like German. I like them a lot. I like a gypsy like him. It's great. It's great. Kom nu, drenge. Kom så, gutter. Hey, Peter Beer! Hej! Ja, hej. Se min ride, man! Hjemmis! Back it up. Woo! Pimp my ride, man! Vi går til turen! Fuck, er fedt. Bare hele videoen. Vi er på vej ned i turen! Vi er på vej ned i turen! For vi er første C! Kan I ikke være de tredje til, hvorfor jeg lyder lidt hårdt? Okay. Ja. Kom så, gutter! Vi er den sidste! Vi kan nå det! Det er den der, vi er imod. Ja! Vi når det! Vi når det! Genialt! Just the job. Run,